Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurawa fani Adam gdariya qiyamad dun enaga bir rabba demeduga evvis tarjuman neti mukhatab kurve venekam enaya kanata balalewe hinduga fennani ena koffawa amale ituru evvis kam nufennan way faratuga waswani ena koffawa amal kurimacca balalaru ena fennani sida dimayan way naraka efo hadis kurawani tiba kaduru faliyegge minwaro heda koggen namawes narakan salame bash nuwata heyo bahakum vies ekan kora hoshikame ehem wima algun men miyadu duniyag hayatuga diriti biruga narakan salamataka korewan hede korawwa khasako me ramadan mahu algun men jamiyat salafge faratun mihinga ehi tarikamuge program toga bari wadagen tebe frunge heyokamuge fatan itur kuraw masay korawwa datihaluga ulemunda ailatakan ehi teruma jamiyat salafge faratun me ramadan mahu kuriyagenda khas harakata ehi teretewwa